kalanganin court mobil kalanganin kecil koros mi ubanan clockwood okay po life the kompatongit kalanganin kauno men brongot kapingiong got melel nan time what kecil kak rongorong masan poson kin pulisang ne uya rongorong Oi kamelele me Jesus and so me kat ren sabon mo tuong patang ko paktoto kin tatanon poson tuketukan. Okay, tanon amay soto poson. Iya ria uya song yume. Litong chaite. Kong kin kachay. O chail mena chail posonen. Kairta. Kaya techa mimini ko sa techa mimini. Mata wa. Ap chailen katki yang gubra chail ne mo kito uya. Pag chailen kak. Ko sawi dama kauno. Ilaki gan kachay. Kaya ni sa nga ni winan so magchay. Kat-katlane. So, mami niya sabol mo mabuk Amen. Kachay pang gan watak pa na. Kachay pang korskola, masota, and so what. Yan pen and jagiyati. Kapkan puroy kapakapki, taropoy. May tao nga ng kotan gan. Okay? Nga ng kotan gan ng kachay tama kayo kasumpan Nanso nga nanso bukat. So, be blessed. Amen. Receive tama quote. Ko no bang ko mo yung may ranwat. Diba mo itong ay boat, nan kiyan so maubil. Share tama ka no pulkiti. Nanamo yung. Amen. 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 Kalangan ng coach. Hallelujah. Kasi lilia main ko. Kami lalame sa cellphone na caption de message ranach. Ito ka kichel ko Rusya. Okay, it's a warning. Achailan so chikiklar o eto ke kami me born again mamaytang ay Christ ang mamor o at the same time mabil toke makomusay ko yata pilipiluwa tsaka sompal po yung Solahr achailan so. Amen. Area ang son sila pa te ang isme maytang ay Christ ang mamor bilang makomusay kalula. Kay irong po kayo, masabang ko sa iya. Amin ang po ka ni Ezekiel silisak silu. Kaunamasa na ang Ezekiel awya prophet man. Niya masa niyang. Kauna at masa niyang ya. Kawan ay naramas pataki ang chonam way. Tama kun wiyawan niya ikan katarawang sapo yung mawan. Chon sapo kun bilata aman re-rail. Puyan kun wiya sila pa. Hari niya so me sila pa ugan kailangan mong chichi kanarkan kokotong sapo. Akan pok koranita po yan ko sa ki aramas koros. Ma aman pan rong apso chamen chok. Imun chichi kan pang koto o kamela. Arpeini me pang pukoki tiamela. Peini me pukoki irairwach. Pueki aso chamen chok pakairpan koranita. Ma kanayang choka tapakairo kakocha pichila. Ap masilapaw niya kalangata imun chichikan ar sa motor ap socha po koranitaw o pakair kiyang aramasakan imun chichi ko pang koto kamela aramas tipan puko. Ari iutan bang puko kapukon ki silapaw an aramasoko armela. Amen. Amen. Ari kami lalamesa sa long kachay luwasa. Kagapraway ko pilping prong watakap. Ekos ko sa iya. Ya sangan kurupin aramas riyaw. Tepaninta. Sila po mapuko ke pakairo. O aramas chon weyo. Mabang kiyang rail pakairo. So puko riyaw miyama. Kay kayo mensair. Pukaan sila po. May Ezekiel mauyawalan coach makauno masa na ang tame puko ko coach ko sampal kisapol maway Pilipilo yay way ni Israel. Ari coach masa ng Ezekiel kiyang ipuko yo tame apan buya. Ezekiel lut puko ko pa panale rongo te puko me puko yo ang chon way yo pwe ki chon way yo te mela chon way yo ter lelang nan kapalo Niar socha rong tama coach pataki ang Ezekiel and buya. Amen. Are tama sa menwatong kichay melel ibang prong ko sa ya ko mo may tangi Christ ang maur born again kas chokalep ko maurach ta kas choka maur la chopakan maur la o socha aniki pukawach pakan do sayang mechikan. Chela sa
command me ko sang ren kaun Jesus ong raila kan koros me malipara il maur command wacha lang kauno kapakata Hallelujah. samba wach kapakata utapa kapakata kechay aramas apo pilmasa niyang chel may raila kan chama poson lai ime koch kiyang rail pungan wiyala sa masari Arian so me pilipil watch miyayar Christ pasa neta maur me paninta born again kay ka Solahr maur ka pen ko Christ mawut wiya yeyas rayam ikamelele me kay teken kachelken wiya pukon sila pa ta pukon pa kair ki way masanan coach ta pukon kolok ni pekar me coach kiyanguk kasyawi wiya ka puwe ka masakaw no kasyawi wiya ka puwe ki kasyawi ka puwe ka masapuwe me wiya iti tanok kawiwiya ka puwe ki am limpa kong kauno limpa kwat sangan limpa kayo me waksang kakoneo me tuwachas kachon me chay kilaram maur Solahr pen kowe me koch amen niyan sa me limpa kan Christ mimiya rechay akin kiyanguk ay mayo kiyanguk me karapanay men po sa masa no pweki limpakan Christ mamimireyo me kakilangan panaynay kasyaman ren mela ng tip me kauna mamasa niyang Ezekiel wasa okay niya anane en wiya son sila po mapang wiya son kairoy ro mapang chok pamawan ta kamela Israel ko apananane po sa yang ari mamen Israel ko rong warning watch the wrong kaparwacha Israel masocha pilata pain Israel pan mela niar socha wiyata pilipilan poran bitsang ansou ma Ezekiel ma kauna masa nangi rong kapichian coach isocha ko lapataki yang men Israel ko tipan sapay ko mimipon Ezekiel tame men watong kichel morin sa wasan ranech ime meninta eong kichel koros kamu yung ngay me ronger kapichian coach me maitanger kraisa chamor acha puko kachan dosa warning watch okay mia warning child kailangan wiwiyawi okay ako ko lang mawain sa koros kauna melan mama santong kichel melan keker kichel kichelan kauna pata child more kamu yung ngay lempakan Christ mamimirecha kachaso chapan hold back acha puko pataki yang okay pwede imagine kasyapataki yang ampanay kasyapataki yang kampakapam na Jesus pakong rail okay nan Romans 10 isaksulu ko tiwasa wakas ko saya kasampalan aramas aman ban maur kilasang niya pang poson Christ ayaw mo manapang kakposon la Christ masucha me walang tapusa yung masano amen ori puko magchan kiya kaya ani kay teken puko yote kaiten puko kakak puko ko sucha kapayata tama ka es chamini mar es chamini iman ete changatinan mga chama menta puko pwede limpakan Christ mamimireman ay tita na mong yung ngana makachkach reman kasyo kaksanti okay esyo icharanguk kawechan kamaurla kanasame kapan mesang nan paluara kapan soso kuwen coach kakan pay koros makawiya ni Christ sa malipik chapok chan pa usa sa polma limpak coach mapilisan sa lang chanan Matthew iralaut the command isaktuaw Sorry, isakwalo, isaktuari, okay na Matthew isakwalo isaktuaw lalriya isak okay niya masa niyang chamakchan kak Wawe koi therefore preach the gospel kachan pa usa masa no disciple kaskuli rail taporan pa ikiyang kauno pekar watch po yaki anititan kachasang niyam pa kong kauno niyam pa kong kaun Jesus klang katekpan acha sochawiya songan kapayata ko poran coach mimi niya cha sapaik okay arini songe umanganan coach pataki yang nguk Amanaman ka chel ang bawsaway masanan coach niya chel socha wiya ka chel masabay ko ang kauno
Ari kachamanong ya pilnan bukan uya tuan mauren ya Paul Barnabas Peter Irail korosma Peusewei Mahseno coach kakaklang ni pointe upanta tuan mauren Paul Ementakilar mapila maur mesang nan balwaro. But for the sake of the love of Jesus, limpakan Christ, maurla na ramasakan, en kaklele asayer me kapalakan irailakan me uwang asa tama kokoto mawa. Aptame itita na maur me non kommat kike me non ay mak me ay charkila mapalwaro pilmela. Kolok tame ititan yay limpakan Christ. That love so me limpakan Christ kan lalaman naman kachay kakin amor can change melen ay more can change melen kakakeri charkila saroti kakakeri Solahr yangok me kochio we kita tame kairo tame kamkamakituk aramason yang kon aramason yang kelangatan limpakan Christ. Amen. Ari warning watch te pakair watch me semen kakela kaken kachel ranech melel komwi mawya silapate kauno akar malipe amor katayala te paikyang coach ni kauno Mahseno komwi kater wawaila kater ruti kater sapaik ap kachana na paikyang coach komwi mepil rongorong Mahseno coach mi paninta merasong men Israel ko me coach Mahseno yang Ezekiel John Weyo ma komu say kinja pilata pilipilen sopa yang kauno komu chang asang komu kol komu pilkin yang kaururki komu pil yang matmatawa masuso karan asanger niya chiki rong song pokachilan meche say buyawi naniray riyawach imen kangangayakin komu ma Meni arera me kom milalek chel koros anane uyata pilipilin pay ko pumo silangan coach. Chon tatawagan kaunokan born again Christian believers disciples be obedient to the voice of God. Pay kiyang coach o katayala yang ngongki Peusewei Mahseno coach ter poyak ter kachkichikiala ap wanaway ni itipak sangayo. Ranech lakap Eban uyala lautila, kocha nuya tatongkin kicha. Ama komu yaman masaikin cha pilata. Amen. Luke yang komu me Christ limpakong kicha. Christ moitong kicha cha ansou. Christ kupur kichan kolula walia kapalan niya kataroto. Prophet kan sanga cha mas lalatoranech. Kichail kunuya rongorong sa polmamasan. Kalula o wali ka pala. Amen. Kapag kot, ikamele le Mahseno kot ang kitay ran wat. Okay, ang komoy, ang iya. Okay, kaya ki Mahseno kot rasangkat las mauriyaw. Okay, makin lel nan mong yung child ka na child maur po kin. Okay, katake na child maur po child na sa. So nganan so mag child mi kat lale. Yan so water wasakom katkatia autata meirpana. Close your eyes and think about the spiritual perspective. Pwegi igupuran ko child der mela. Sangan mela riyaw miya. Ari ka meleleme. Palilaut ko child magchayla sa melan baluar. O puksaraw kalap katete yung child magayden mela yung. Puksaraw katete ma Jesus niya kan masan bakturur kan poriyang may karaganda me estyo mela ma mail. Okay, weki once makaban transition out of this body kaban pituy sang nang balwarwat miya utan reality miya real life makauno melan kosa kang katay. But this life is a temporary katay korsasa kagarong ma temporary. Kaya was psych lel nanatay spirit being. Okay, wegi yata ina munjitian taben. Imiagat katoki and gamela prabala o kawela. Jesus pilmasa ni imiagat kito puen kawela tatok na munjitio.
Yung jijiyo piji kitail ti sangat ni tapiyo. Okay, o bilaletan sa wata malan piji kitail. O tail enjoy sene tail a tail mauring deep tail der aletak sakis makrais wiyang tail lobo barya git samalaro. Kasakis what real mo. Okay, o ikamele me toto kitail yang experience kasakis what. Once ka leta kasakis what a change mo. Amen. Abnan wrong maktail wiya wrong na Ezekiel. Because ko say minda ka spiritual perspective niya tay kilang ni palingen metoto kitail memela ni palingen na saikin to mo itong Christ na child mo ari Kaunopada ni Ezekiel makapan wiya som pakairman afko soto kalelekan rail kapan pukoki arail mela weweki makauno kot pilkitata kay kachan loki way rongamawan more. The good news I rongamawam Christ kachto so to pola pagchan utata enjoy life o yang more ki more so kay apo kachto pagchan wiyang megot aleta ikalokosoya kisakisapan water free ko yung gata abutan ka nanale komu yung ay kachan nanale ale niya tapan waunki ale niya tapan ko sompalgi ale niya tapan le roroki kay pwegi jabelo kung goto pwede prapala kay prapala wewegi chuka apang goto prapasang megot makaanigi amen ampu kay karabana mubiti amen Lord God ari esansal damay po tama ka uno mamasa ni tro ikamelele makom korkorong Ar bakairwat wan kota kalangan awiwiyawi bakairwat pwede goti no gidier na neimos silu irajigitag isu kay dana neimos kana kulawatak na neimos silu kas ko sayo wasaw dana makot so token wiya megot law kasaleta kubura kay kubura sansalong sa pulma prophet kan so ko pakan kay so ko toto kay kay ten makan gichak sakisin so ko ay ko so ko so kop toto por bosa rongamao yay kisan Peusewei tama ko poran kot amen magtay katete hallelujah ariya sa mga nankot malan toka mo yung nganen kot malan kakakela kay komoy kay makom komplanatar komoyan limpanam taulen kasati ko pang pwede sa ilakot maban yay kabakap mansaraw yan ang karatam mo amen wan makasan I makot kat kiyang akaklaut la kambagabay akaklaut la po kota man magtail uya bapa puksaro masa niyang China napso siluri isak puksaro masa he is able to do exceedingly above kay bonang ndama ka sa utami yasa akak so to limit na takot amen api makasambalo tama malan ker kita tama way kita lentoran mo diya sa melimbakan Christ makare magtail ko sa iyak ma limpak ko tutan mamor lali utani limbakat may bampo sa weki ay bakong Christ yes bampo sa yang kauno amin aramasakan wasa koros maramini ono pata po mela okay chocho kitail matail bil banay okay melan sopay iraira mela okay ap makayu kapato sang met kay ten melan palwara yay melan palingen glory Jesus men lokolok sautik amen aramakaasa kompuko kayang puko kay Peusewei Mahseno kot kayang pekrong loki way rong amawon kot puko sa makot change mo so kasi yan title kaya makaasa makot karam mo pagchan ngongki loki way rong amawon kay wasa koros magtamimiya amen ikisa log rong amawon kami minanaway kami minan Kansas kami mi Pohnpei ako child course loki way ronga mawa po wanimot niya okay waniman Facebook okay kamelele riya itoto belgen yang kliklang Facebook belan karat okay ay panay na itoto okay yo yay kabakap okay lalaway nan korong koros okay nan wasan rongorongan pag Jesus mama sa niya child rongorong ma kay banso ko mo iran wat kay ten lakap
Amen. Amen. Hallelujah. So kareta makauno ka sa makauno mamasa nong ranwat. Tana ni supa isang dibatakan. Pwede mamela uyawi. Okay? Tauno badar. Hallelujah. Ikalaprong aramas tutu ko sa iya. Oh, mela ikupron kot. So makabang kilang nan Genesis. Mela soto mimina nan kota plan. Apwede yata sabay. Te atami va sabay. Makareta kot kupurata na aramas. Solahr pan mamaw. Kukulata physical. Labang puralang puel. Okay? Palingan na rail kan bang puralang ren kaon. Amen? Hallelujah. Abu tawani mun mela magtaba mer panak ta transition lang wasa. Tay korespang ko taw. Pagtailin so bayang ko. Okay, ari isutramen. Okay, usap ta turul met mamia question lalak ta ko sa yamar met. Aptami kakonan ngani ya sama kauno ke karammo. Ano ke karammo? Okay, atamo. Changi cheche. Okay, chay ko sa kumat kay teng kumat ne uyata kumat. Ay maki kokolikin kot nanatamo. Pwede nang son isak riyaw pa isak wano. Masan makuwi rong-rong. Masan makusoy kala. Masan ng Christ o masan ng koto. Mabang katay kata. Amoy mo o ay mo. Ni mo nanso. Praise the Lord. Karetak tastupan manale pa katay kwat. Ren Christ. Pwede yata bilibildar. Akta sukaw tiya. Kay dama kot. Ekar kiyata mo. Eh? Hallelujah. Tastupin manale pa katay kwat. Pwede Jesus mama sa nong kacha. Pwede pa kong kacha. Akta suy kala. Chanta so. Hallelujah. Ibantayang kita imet chapel kunuyan. Kiyang kachayl kay naki kiyang kachayl nganan naklapalap. Nganan kaanguti. Kay nganan masa sutranan. Ay tingay aramas tiba naman. Okay? Ibantayang kachayl ma. Kachayl sudot tiban. Christ sutranan na pula. Kachayl aramas kors. Uyadar tip. Turur sang sapal mangkot lingan. Mekan kat kiyang kachayl. Na rom siluring saksil. So ibang kabakap. Kaya kabakap. Wasa kabimiya luwar yang gong. Kaya kabakap kan. Be encouraged. Hallelujah. Kaya lay. Kumat. Kaya lay kita makupuran kot. Kaya song chocho tangkan palian. Tatawakan Kaunopada. Sangatan ni munjitiyo. Whether maporsang do porto sang ren aramas. Porto sang ni ya iray ren ansou. The porto sang ni sudah libit ka susupay ka bagabay. Hallelujah. Ligi got pokot ubaligan komoy. Ma kot ubaligan katay. Ay magakbalian bay. Sota. Amen. Hallelujah. Amen. Ika ko saya me coach mo na chega bakap. Amen. Imeninda cha eksin me coach mo na chel banga bakap. Pwegi ikamelele ach the message for today chel talk nan baliriao. Kay kowame Peusewei Mahseno coach o chon way kay kowame saikin chokolula me muitang anana muitang Christ am more. Klang pwegi achel kon limpakan Christ may titan kachelan Peusewei Mahseno coach so chama kakawuti. Kay bakchocho maslike kaklanglong kamatamatawa me son Peusewei Mahseno coach kan katkate kam more. Apoy kay tekin sa katkate kam more. So chama bang kakawuti this overwhelming love of Christ. May mimire naman may imintaki makakulawat at nampukan wiya kilang karakterin Paul. And so me Christ kaya more. Kaya wiya men kaskul mawang kachel that nobody can stop him. Even at the point of death. Pwede limpa ko, me pasa neta, me socha me man kakbalian. Pwede limpakan Christ. Or batangkan, kay teke na katkate kam noor pa sa mau sanguk. Limpak watch me, warning watch me sa man ko saya. Kay awiya, it's a red light. Makcha suchapan pilata, kacha mela nante bacha. Chaban pain po ko kay tipacha. Chaban numon coach po karos kachel pa numon coach. Red light, mentayang kacha stop. Turn, prokok lang kauno. Okay?
Chaban me ay boti ko siya transition sang nan baluarach. Amia more sochuk makabanan kita eternal life mabalingan numan ban mi maran Christ. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Arinya chamat matawa me puinan utan ramat matawa me rail ma sa rail me katkate katamor. It's not about ses chamelan chachamor. It's the love of Christ magchelanan bona soda. Christ as chokap. It's from the very beginning sanga chan ni chapin masanan coach leto ran watch. Okay, kauno melan Pekong kecil kata rotor, nan katete marang warningi kecil pil, ang sapol mako, apil lalatong kecil men liki, pil kata roto son sound baptize, puen kak Kaunopada, kata roto kecil lain so watch ngana mawia kach rechil, pue kita kecil lain so bayangin. Maingo the time is running out. Kaya chamong yung naklapalap sa chamen so bayang koche orang chabay so bay. Time running out maran watch kachana na kapang song kapang pingkon na namor kapang kalan lumpakan Christ kapang pingkon tama sa koskosaya masabing witness. It's the testimony mabengij kon masucha makakisang makabiluwang tagabil punggi tagabil comment mau tagabil socha eschubang gawelach more posibilatar masabang so bayang ko chila ni mo pwede kita sa pakong Christ. Amen. Akabil bang song ibanin tawe me bengo wapan kon limpak watch ma kas chukin tiar re aramas kas chukak tiar son tupso kas chukak tiar na new song. Okay, a waksang kokon natural love ma beng child kun benga kawewe. Okay, this love akapel love ma Christ kalep ma sapol man kabona child more ima banititan como mas chumaka kawuti kanay makisi. Kan katete isi, so iba mo ito ngay pod. Kaya imang kasaya siya. Pagchayla nasa mautang coach pakong kachayla. No matter what. Glory Jesus. Check out. Hallelujah, Lord. Kalangan kiyong kumusablo masan. Poros marungurunan kalakwat, Lord. Katete way boray. Kumasani, Lord, blessed are those who declare this word of prophecy. Lord Jesus. And blessed are those who obey this word of prophecy, O God. Alangan kiyong komi, ngenew, meman, sutalibilibil melikuri komi, wasayo. Wasame mimi anon klok ko Lord. Kumasani sa likuri komi kumpangkatin sa atin. Yes. Hallelujah. Yes, Lord. Well, amen, kapakap, ansou mo magkot kachkiyang kachayl. Okay, Jesus masani yang kecil, tapos sa rogatete yang kecil, magcayl ban, kon ulaw ni kapala. Okay, kecil ban yang angin orsot. Kon ulasang nandibay insenikan. Okay, is mabampilata ko, ngay mabampilata. Sutra man bampilong ya ibilibil. Okay, apakatete yang kecil me, kot, kenuang kia cayl pilipil, makapilata Yes. Amen. Ariyay kapagapin, pilata Christ. Kapagabay, pilata Christ. Supay isang, may koro supay ang Christ. Eh, bukabang kilang dama Christ bang yan na. Or rimen, lugay yung kami opportunity mawawat, ang so mawagset, kataan kapagap mo itong Christ na natamaw. Okay, mapil, kayo na mo itong Christ na namaw, kariyaw na mo itong Christ na namaw, kasilu na mo itong Christ na namaw. Okay, it doesn't matter. Awi magayo ka sombal, pagkot kang kasawi mas lala child, kahit enta makilinaw child ka kusoy niya. Thank you, Jesus. Eh? Ara kapakapil ko riyang kaon. Thank you, Jesus. Amen. Alasang yaw yakabay na. Kasi yaw maing kot. Kalanganin ko mo. Puya kiyam katin pa kong yaw. Ranwat. Yasa. May aramas di pa naman. O ranwat ipag ikaw may katin makakiyang yaw tipay kan koros. Yes, Jesus. O ipag maing Jesus. Kami yang kacilong na mau. Kaunday mau wiyakin yala. Aramas mo kong kacung kupurkiyan wiyala. Sang ranit. Bilbang kukulata. Ranwat. Ipake kami yang kacing sawasakin yang ano sarawi. Pway Solahr man mamaur ki senikan. Apoy man mamaur ki kupromi. Sang ranit kula.
Kalangan kiyong komoy. Pwede kiyang kaching bola. Serti. Yasata. Pwede kakiyamahan ki mausod. Kopri yung komoy ay kapeng. Wow, numaran kaum Jesus Christ. Yes. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Praise the Lord. Kapag coach po na mo mo. Kaya makamuitong Christ na na mo mo. Kaya ako sompal ka tayo na sa mesongan panini riyaw miya. Panini riyaw. Ew, yay panini yan atam, yay natural man. Okay? Sangatan ni Chapi yok tayo korosip sangatan. Kariyaw, yay spiritual man. Niyan so make ipsapal kau yalar sa poliman kot. Yes. Kaya riyan so make ipsapal waliyakap ipsapal mo itong Christ na mo. Kaya niya tau yalar sa riyan kot ka sampal. Kaya kitailan mamo kita makupuran kot. Yamoy tayo pan wiyak song toto. Kaya baka iten to lugori kau no ipsapiyar mawar itay mo mot mawar awyawi Christ. So song loud tayo na bilwiyak. Ya, kakairtanan wing kot open yan kot. Amen. Yang muna ibang kakairta sa akin ngayon, kasompan. Yan kamo-kamo mabalingan ni po yan kakaskasinin tiyam. Na isongan mo rin samba magtay mo lale. Mo rin samba huwag kagastil physical. Kasi can transfer, the transform, wakan wiyala ngayon. Amen. Artela na opportunity. Yes. Hallelujah. Sang ranat ko na. So, patrong wasama Bible study kan buya-buya. Wasama nganan kot kan kat-katya. Wasama masa ng kot kan babawsiya. Po iwasa ako magtail pa nguya kagayta. Okay, napalingan ni child ka pagtailan ka. Kaya hallelujah. Amen. Amen. So, kalanganan kot, kalanganan ko promail. Kaunong kat-katra mail. Babolan Christ ang katiniyang mail. Lauk tayo bilporong tuba na. Kasalelia man. Kasalelia main ko.